Ajde, invite me. Ček, tebe nema još. Pa hoćemo 2 na 2. Šta si rekao? Pa, jel idemo igrat? Pa ne znam, nešto ne znam. Ne, znaš kaj? Evo, idem, ulazim u game. Contact with enemy. I'm down. Ah, shit. Reloading. Stari moj, jel tebi tako kući svaki dan se svi deru? Pa ne vjerujem se svi, to što samo Luciano u game. Kako je mene sad ubio, mene zanima? Čavar. Pozdrav piču. Koji kurac? Ja nemam pojma kaj zovem likovima. Pa ko da je njihov mene ovo bolji nego naš jeba? Hite. Kužeš jebote, liku bi mene s 3 metka ubio. Nemam pojma. Zašto mi nije htjel leći? Koji kurac? Hurting. Keep fighting. Go. Enemies are in the area. Me neće leći, ne kužem koji kurac. Enemy contact. Dobro. Headshot. I'm down. Uvijek se sad zavljeće prema nama. Neka je umro. Đubre jedno. Ready for the next round. Go. Enemies are in the area. Je ti imaš skin za ovaj Tomahawk? A imamo ga, ne koristim. Bravo. Pogođen jedan put, mislim s ovime. A zašto neće wallbangat, koji vrag? Nice work. Get ready Viš for the koliki next su round. zidovi ovdje jebate, ko da su od betona. No mercy. Take them down. Koliki su zidovi? Veliki. Te godom zidove. Contact with enemy. Jedan hitan. Jesi ga jebao. Evo ovoga. Kako, znači, Hvala rođe. Nice work. kud god da se ja ukrenem, on ode totalno suprotno meni iza zida. 2 more rounds. Take it. Sjekirama. Nemam pojma, ovi su mi dobri, nekako ono, neću baš da njih izgubim. Radi bi izgubio neki koji nemaj pojma igrati. Zapravo nemaj pojma, idemo na neki trickshot, ono. Ja ono sjekiram u prvog. Idem sa Tomahawkom. A hoćeš ti jednoga ubiti ovoga prvoga, ja da probam trickshot, no? Pa da. Ajde. Enemy contact. Ajde požuri. I'm down. Ajde. Ti kempa na suroperima. Možeš bez problema ti čekati. Koji vrag, gdje je lik? Lost Pa na that battle, but suroperima. it's not over yet. Sudoperima. Da. One more round. Finish it. Čiko. Idemo sad uletit u njih ko Hitler u Poljsku. I got shot. Isuse, bože, lik se stopio sa zidom. Enemy contact. Down. Jebote! Klikove, ko da imaju taktiku, jebote. Ready up. Ovaj ti dođe s lijevo, ovaj s desna i jednu butu odjedno. Pa jest im taktike, ono, kempaju na početku.
Ajmo mi sad kempat, dok oni ne dođu ne idemo nigdje. Pa ono, ja ću tu sam malo onako cilja sa čikom, napraviti damage po mogućnosti. Ti mene hodaš u zici ovo vrijeme. I'm down. Need backup. Reloading. Bravo. Flash out. A to Ja sam ti ulazio da ti kažem. čekaj, on je sebe ubio sa... Ne, gle šta je, bio je preblizu trip minu. Ono da. Dođe na trip minu. Targets in sight. Tamo. A dobro. A ne, htio sam ga pištoljem sjebat. A onda sam skužio trip minu pa sam namjerno skočio na nju. Vidio si da sam hodao ravno. I da sam se krenuo, onda sam skočio na trip minu i ubio grafira. Isuse, šta pušiš? Ne. Evo još jednoga. Na rastu, moć. Znači, ako ovo zgubimo, shvatit će ovo neuspjehom. Gunfight. Eliminate all enemies or capture the overtime objective to win. Ti ideš desno, kam ideš lijevo desno ravno, kaj pjevaš tu? Pa ne, trenutno nigdje, pa. Mislim da je jedan bio lijevo. Bravo? Nije. A bio je lijevo, ali drugi je se joinu. Tako je, okej. SK lik, Get ready for the next round. Da. nisam ga uopće vidio. Eliminate all of them. Trebao sam ga alaka kvarat. Enemy contact. Pokušao sam, znaš šta sam pokušao? Nice work. Bio sam Get gore, ready for the lik je next hodo, round. pokušao sam ono skočit na njega, bazuku ga ubit. I njega isto da Eliminate nisam all of ubit. them. Čuo sam ga. A dobro. F4, znači. To sam brže će nosiš bazuku nego to. Nice work. Get ready for the next round. Ovi baš nemaju pojma, na njih kak ne napravimo trickshot, znači on... Ne, nego očekuju da kempaju, a mi dođemo i sjebemo ih. Enemy in sight. Baš su loši. Nice work. Get ready for the next round. Mogu se to napraviti 360 slobodno. 2 more rounds. Uuu. Take it. XP. Zamisli sa XPR-om napraviti trickshot. Pukneš jedan put lika, u tijelo, ne u glavu, i onda onak ideš na 360 no scope. Koji nubovi je kempaju gledati. Želim ti to li mene skinu, ej. Get down! Sniper! I to je prvi kill. Za mene sve nubio. Ko je gol? Gol lika. I lik me headshot. Lost that round. It's not over yet. Ready up. Lik me headshot, jel da? 2 more rounds. Take it. Sad idem gore na najvišu. Da. Pa od gore ćemo raditi trickshot, tako da ono. Likovi su oba dvojica nisu. Down. Ne. Need backup. Ja sam... Kaj je ovo? One shot, one kill. Kako ga to nije ubilo? Mislio sam da... Evo, ide na drugu stranu.
A vidiš gdje je on? Opa. Da! Headshot je vršio tvoj kill, zato lik ti ide u glavu. Lik je baš ide u glavu. Okej. Nice work. Get ready for the next round. Ajmo daj nam neki tomahawk, jak nam da tomahawk. Moći One se more uvijek. round. A daj, Finish mač. it. Ali ima bojec. Možemo skočiti od uzgore i Da. sve kleti. To sam ja sad isto htio predložiti. Ko je rekao da Lucijana ne smije pisat zadaću? Ja. Neće mi. Ja ne. Contact with enemy. Kroz. Ne, znači što dalje ono crijevo smeta, ne žeš ga staviti na sredinu, ne može proći od iza, ima onda. Down.